chairman kan house leader governor ne na report ka pera governor session ko hi mania athu ne na kan chair chuak vek to chu min lu governor hi Juta chuan ku chairman session na ko ni kan pom governor ka thlen session na ko dana chuan rule som thule panga aphan point of order normal session le emergency session om chairman point of order sai ka languti point a chok no point of order ka siama tula la mi dang lo ding sik sup khatu chairman jera kan I control turani kun toy te min pe thela ka lo via wang chairman governor session yo ko lo wa directed by the honorable governor of Mizoram Chile directed by the honorable governor of Mizoram so and so le ka so and so team mangin he session ni chairman ni ko wani so bang tuan session ka chairman ni ko lo governor ni ko lo kala ka ge kan ban lo don ve ka tiang ni tuan en po ni so puten me ni tiang ang tu ye ni don kan po mang I du le house ka e don me la tu na e don me la kan chuak dial ngan me lo chairman kun toy te dan kan khit dan hi su tok lo deu ne kan khit chin poi nang lo me thia I po se ber chu kan ni lo wa ma chairman toy te an du lo toy te ni lai governor thun chang kha sei min phal sak la du khop mai governor ko na order kha kan kola ma lia po khai chua ka governor in akwa abuse sei chu all sei to read this yamani ku chairman governor hian rules 32 para 6 ron mangin instruction ron pe chia chumi mang chuan time schedule te siamin ko na isiama ade non men san ni governor tangin chu kan dan him hi rules 32 close 6 amang chuan point dang ku chairman tu soi na mi pe lai ni dang alo sai ni adu ku chairman kala ka tu soi no da ru tha ti fa ka ru tha ti tu manga se se ni ko an suan pe ka ru tha ti tu an number 1 2 3 4 5 ka wa date fix kai na nei lo a date fix tu an dan tu ni so aron ko ni aron ko ka ka inde mo suwa lo mani wan complain na kasiam mai tu bangga do dia dia ku chairman tu soi na ni pe lai an ka tu ni ka chu wangin governor instruction angin date mention sign civil te siamin session kha ikowani hi hausa hian siat tir thela thain ke dia kan chiar chuak nge alom ko pang na ko ti a so so ko ti nang ma in so na ma ri ko ko ba no se se ai ko ba no ma ni ba ma ko se se ki to kan hello in ti kha ka thu so in nai thalo wa ga hello wa min dem le ko ta so i ve re lo lo chia do le ku chairman ko ba no na se so na ko na hey to da ta to kan ga na ge governor da ka chia chuak don in ngai thale tu lo le in su da ni a se so ko na ko me do kan chia chuak lo le kan chia chuak nge 11.11011/1/2020 DCNMA L close bracket Government of Mizoram Council 8 Minority Affairs Department Notification ISO the 27 of August 2025 number in exercise of the power conferred upon the governor by Rule 32 6 Life of the District Council Constitution Conduct of Business etc. Rule 2010 is amended from time to time. The governor of Mizoram is placed to summon the 11 Life of the District Council to sit
for emergency budget session for the year 2025-2026 commencing from 29 August 2025 Friday at the LADC Budget Session Hall. For Zodin Pui, Secretary to the Government of Mizoram Council and Minority Affairs Department, I show the 27 of August 2025. Ati Governor Kogolong tu fa Kogwe. Chairman Governor Kogla Secretary Chairman Session Business Society and Governor Session Chairman, login rules 32 Pokan Atunang Vek Samon by Governor tihtawp Governor Session Kona Kopi Kamwa Lamba Kan Muzo Governor Session Kan Niye Chairman không ai tách nhìn aku tu sila budget session kan betul vào tuan kan dingine sa tu kan kan toro aku tu le kan buai toro lah kan ko kan kala budget session kan lokal ko ni ya memang dingine sa tu kan toro kan session kan session akan kompeng tuan Session Direct Sonar Rompek Cheni, Listen Pakwa, Session Kauturin, Aron Tina Cheni, Notification and Ya, Session Konanilo, Session Konado Kamile Kampan, Session Kanaman, Putemen, Listen Pakwa, Atan, Minko Sokani, Tumia Vang Kalani. Chairman, có yên đâu sẽ kiếm được lúc Chairman, Kakachu Route 32 normal sada po anti-vekam. Normal session na po ka tihtawp karan siya kalom. Masa piltaw kuma chon chairman ang kautrin. Governor hi engkim titiring tumabi. In Chairman, don chume. In choi hunte. The Chin House, in Jig Kay Soy Tumdan, fight against the Ito can house leader point. Mani, Jotopia can session. Atop Dan Chungchang, Soy Atampon, even Pangbitan and Rem Tilava, can be business and below the in Dinga. Tu landi nan soya sam business ni lo dang dong soi fia na helai session ko chung chang hilai mun da hin don soi hin tu ma hi chu asal lo ni chu wa chuan in import ni sela he kun he akal chap jiang me kan business am lo puila business hanin tan mai sela an lawa he tinga kan du kan soi don ni chuan in apu don lawa import ni se itu nei na phangin member kan business session pun dia business discussion kan nei sela lo soi ve mo dan kalani business kan kalhelo wagi pai ke tan sai da dia kan tan dia sitting kai zone